سالگی استقلالیت راغون دولتی کارزاری ننگ همه روزه با زبان‌های گوناگون دنیا برنامه‌های تاجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی در سیارات دولت دوشنبه پیشروان خونه تشبس‌ها امید احتیاط تولیدکنی و دنیا. فتح نصرت گروه صبح دانایی کتاب مقامات است. امنیت باید بیش از هر وقت در دیگر چند فصل هوشیار سال باشند. سیر و مسائل سیاحت برای اقتصادی، صنعتی و جهانگردانی کشاورزی و علم اجتماعی فروغ معرفت محبوب راهنمای ما جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. السلام علیکم بیننده‌های عزیز گرامی. نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار را از تلویزیون تاجیکستان مستقیما منظورتان می‌رساند. توجه نمایید به سرخط گزارش‌ها. ارتش ملی، مکتب شجاعت و مردانگی و سپری با اعتماد ملت و دولت. حساب برابرکنی غیر نقدی، تأمین رشد اقتصادی ملی، فوریت خدمت‌رسانی‌ها، رقابت آزاد و پیشگیری از فرسوده شوی پول نقد. مژده فصل بهار، گل‌های رنگارنگ و خوشبوی و عقب‌های سبز تل و تپه‌ها در ختلان. 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، تدبیرهای آبادانی به استقبال این جشن بزرگ در مملکت وسعت می‌یابند. کودکان باید به تحصیلات تا مکتبی فرا گرفته شوند، ولی در کجا؟ این مسئله در دهه شابکه ناحیه واسع حل طلب باقی مانده است. احترام به زبان، احترام به ملت است. پس چرا بعضی از صاحبکاران به این مسئله به اهمیتی ظاهر می‌کنند؟ شرح پوره خبرها. 19 فوریه در قصر ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اعتمادنامه‌های سفیران نوتئین یک قطار کشورهای خارجی را قبول نمودند. 19 فوریه در قصر ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اعتمادنامه‌های سفیران نوتئین یک قطار کشورهای خارجی را قبول نمودند. ضمن مراسم با پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان سفیران فوق‌العاده و مختار جمهوری ارمنستان گواندیان ارمن واچیکویچ، بوسنیا و گرسگوینا نیاز چارداکلیا، مالایزیا ایلهام توآ بن الیاس، پادشاهی اسپانیا لوئیس فرانسیسکو مارتینز مونتس، دولت اسرائیل گیدیون لوستیک، جمهوری اسلوونیا خانم آلینکا سوخادولنیک، جمهوری چخیا لیوبامیر فریبورد و جمهوری فدراتیوی دموکراتی اتیوپیا جمال باقر عبدالله اعتمادنامه‌های خود را با پیام درود از رهبران کشورهایشان تقدیم کردند. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان ضمن سخنرانی سفیران نو را به مناسبت آغاز فعالیت دیپلماتیشان در این مسند مسئول در جمهوری تاجیکستان تبریک و تهنیت گفتند. تأکید گردید که تاجیکستان با تکیه به کنسپسیای سیاست خارجی خود بهر رشد و تحکیم همه‌جانبه مناسبت‌های دوستی و همکاری سودمند با کشورهای منطقه‌های گوناگون عالم کوشش‌های پیوسته به خرج می‌دهد. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان اید بر رشد و تحکیم رابطه‌های دوستی و همکاری گوناگون جنبه سودمند تاجیکستان با جمهوری ارمنستان، بوسنیا و گرسگوینا، مالایزیا، پادشاهی اسپانیا، دولت اسرائیل، جمهوری اسلوونیا، جمهوری چخیا و جمهوری فدراتیوی دموکراتی اتیوپیا اندیشه‌رانی نمودند. با سفیران نوتئین مراجعت کرده سرور دولت محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند. باعث خوشحالی است که دولت‌های شما امروز در صف دوستان و شریکان واقعی تاجیکستان قرار دارند و ما به توسعه رابطه‌های حسنه با آنها اهمیت روزافزون می‌دهیم. گفته شد که تاجیکستان در مجموع با دورنمای مناسبت‌های بین دولتی خود با کشورهای سفیرانشان نوتئین گردیده نظر نیک داشته تحکیم و پیشبرد می‌بعده آنها را مهم ارزیابی می‌کند.
тавсияи ҳамдигарфаҳмӣ, ҳамраҳиyu дастгирии якдигар ва ҳамкории самаранок миёни кишварҳоро пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз вазифаҳои умдаи муштараки давлатҳо маънӣ дод намуданд. сарвари давлат иброз доштанд ки ҷониби Тоҷикистон омода аст аз тамоми имконияту зарфиятҳои мавҷуда ва василаву абзорҳои дуҷониба ва бисёрҷониба ба таври муассир кор бигирад. дар хотима роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сафирони нав комёбӣ хоста ба сарварони давлатҳои онҳо салому паёми гарм ирсол намуданд. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқаррар гардидаи хизмати ҳарбиро адо намудаанд ва даъвати навбатии шаҳрвандони солҳои таваллуди 1998-2007 ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ. мутобиқи моддаи 7 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мудофиа фармон медиҳам. хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқаррар гардидаи хизмати ҳарбиро адо намудаанд, моҳҳои апрел-майи соли 2025 аз сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, қушунҳои мудофиаи граждании Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, бригадаи посбоникунандаи сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон, батальони кишоварзии агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба эҳтиёт рухсат карда шаванд. моҳҳои апрел-майи соли 2025 шаҳрвандони ҷинси марди то рӯзи даъват ба синни 18 расида, инчунин шаҳрвандони синни калонтари ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҳуқуқи ба таъхир андохтани муҳлати даъват ё озод буданд аз даъват ба хизмати ҳарбиро надоранд, барои хизмат ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, қушунҳои мудофиаи граждании Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, бригадаи посбоникунандаи сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон, батальони кишоварзии агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон даъват карда шаванд. вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон, раисони комиссияҳои давлатии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо бо иштироки намояндагони мақомоти амният ва корҳои дохилӣ даъвати шаҳрвандонро аз ҳисоби интихоби дақиқи даъватшавандагон ба қушунҳои сарҳадии гвардияи миллӣ ва қисмҳои ҳарбии таъиноти махсус бо дар назардошти хусусиятҳои хоси хизмат дар ин воҳидҳо ва дар навбати аввал пуррагардонии онҳо амалӣ намоянд. раисони шаҳру ноҳияҳо якҷо бо комиссариятҳои ҳарбӣ бо мақсади амалӣ намудани муқаррароти моддаи 34 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ӯҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ даъвати муташаккилонаи шаҳрвандонро ба хизмати ҳарбӣ бо дарки масъулият ба роҳ монанд. вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон омодагӣ ва рафти даъвати шаҳрвандонро ба хизмати ҳарбӣ ба таври васеъ инъикос намуда, хизмати ҳарбиро ҳамчун вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон тарғиб намоянд. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон барои муоинаи назорати тиббии даъватшавандагоне ки аз ҷониби комиссияҳои даъватии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияҳо даъват шудаанд, табибону мутахассисони бо таҷрибаро сафарбар намоянд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 19 феврали соли 2025.
муҳимтарин дастоварди ҷумҳурии тоҷикистон дар замони соҳиби истиқлолӣ бо ташаббусу талошҳои хастанопазири президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар заминаи хушку холӣ аз сифр таъсис додани қувваҳои мусаллаҳи мамлакат мебошад. хушбахтона артиши миллӣ имрӯз ба такягоҳи асосии давлат ва сипари боэътимоди миллат табдил ёфта, маҳз бо хизмати содиқонаи ҳайати шахсии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар як муддати кӯтоҳ ба як артиши қобили ҳифзи ватан мубаддал гардид. давоми 32 соли мавҷудият, шароиту имконоти будубоши сарбозону афсарони қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон марҳила ба марҳила беҳтар гардонида шуд. иброҳим Назруллозода гузориш медиҳад. 23 феврали соли равон ба таъсиси қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ки яке аз рукунҳои асосии давлатдорӣ ба ҳисоб меравад 32 сол пур мешавад. қувваҳои мусаллаҳ зодаи даврони истиқлоли давлатӣ ва яке аз дастовардҳои муҳими он ба ҳисоб рафта, аз рӯзҳои аввали таъсис дар назди он вазифаҳои муқаддасу пуршараф, ҳимояи соҳибихтиёрӣ, таъмини сулҳу субот, ҳифзи амнияти давлат ва ҷомеа гузошта шуданд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми шодбошӣ ба ифтихори рӯзи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон 22 феврали соли 2024 таъкид намуда буданд ки беш аз 13 сола мешавад ки хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ якҷо бо ҳайати шахсии дигар сохторҳои низомӣ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, истиқлолу озодии давлати тоҷикон, марзу буми ватани аҷдодӣ, амнияту суботи мамлакат ва зиндагии осудаву оромии мардуми мамлакатро ҳамчун сипари боэътимод ҳимоя менамоянд. хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ аз рӯзҳои аввали таъсис вазифаи муқаддасу пуршараф вале бисёр сангину пурмасъулияти таърихӣ барқарорсозии ҳокимияти конститутсионӣ, ҳимояи озодию соҳибихтиёрии давлат, тамомияти арзии мамлакат, таъмин намудани сулҳу субот, ҳифзи амнияту оромии давлат ва ҷомеаро ба дӯш гирифтанд. нақши ҷавонон имрӯз баҳри пойдорӣ, сулҳ, субот хеле ва хеле назаррас буда ва имрӯз ҳамаи ин шоҳиди он аст ки дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ки 70% онро ҷавонон ташкил медиҳанд, дар сафи қувваҳои мусаллаҳона хизмати ватан модарро бо сарбаландона иҷро карда шуданд. вазифаи мо ин пеш аз ҳама таъминоти волияти қонун, риояи ҳатмии он, баланд бардоштани интизоми ҳарбӣ ки вазифаи аввалиндараҷӣ ҳар як мо хизматчиёни ҳарбӣ ба шумор меравад ва моро водор месозад пеш аз ҳама содиқ будан ба сарвари давлат, ба савганди ҳарбӣ, ба ватан, ба модар. ҳукумати мамлакат аз рӯзҳои нахустини таъсиси қувваҳои мусаллаҳ бо вуҷуди имконияти ниҳоят маҳдуди иқтисодиву молиявӣ барои бунёди инфрасохтори низомӣ, таъсиси ҷузъу томҳои махсусгардонидашуда, таъмин кардани онҳо бо техникаву таҷҳизоти замонавӣ ва фароҳам овардани шароити зарурӣ барои хизмат ва зиндагӣ тамоми тадбирҳоро амалӣ намуд ва ин равандро имрӯз низ идома дода истодааст. артиши миллии мамлакат дар муддати хеле кӯтоҳ ба нерӯи бузурги ҷангӣ табдил ёфта имрӯз қодир аст ки дастоварду манфиатҳои давлати соҳибистиқлол ва ҳаёти осоиштаи мардумро ҳимоя намояд. ҳамасола дар ҷумҳурии тоҷикистон дар асоси қонуни ҷумҳурии тоҷикистон аз 2 августи соли 2011 дар бораи рӯзҳои ид 23 феврал чун рӯзи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон бо ифтихору сарфарозӣ таҷлил карда мешавад. иброҳим Назруллозода, мақсади мақсад, ахбор. гузариш ба ҳисоб баробаркунии ғайринақдӣ ба рушди иқтисоди миллӣ аз лиҳози захираҳои молиявӣ, беҳтар гардондани хизматрасониҳо, таъмини фаврияти амалиёти корбарӣ, интиқол, ҷалби бештари муштариён, ба вуҷуд омадани рақобати озод дар бозори хизматрасонии молиявӣ, пешгирии фарсудашавии пулу нақд манфиати бештар дорад. дар ин хусус Дилшод Ҳакимзода гузориш медиҳад.
тавре президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёми навбатӣ дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон баён намуданд то охири соли 2025 пардохтҳои ғайринақдӣ дар соҳаҳои буҷетӣ ва хизматрасониҳои давлатӣ пурра таъмин карда шавад. Бартариати дигари ҳисоббарваркунии ғайринақдӣ дар иқтисодиёт ҷараёнҳои молиявиро шаффоф гардонида ҳаҷми иқтисодиёти ғайрирасмиро коҳиш медиҳад. ҳамчунин омилҳои коррупсиониро кам намуда ба афзоиши даромади буҷети давлатӣ мусоидат менамояд. яъне агар ҳар қадар пардохтҳо тариқи ғайринақдӣ сурат гирад, ҳамон андоза ба суръат ёфтани афзоиши буҷети давлатӣ таъсири мусбӣ мерасонад. тадбирҳои андешшудаи ҳукумати мамлакат, татбиқи амалисозии ислоҳоти иқтисодӣ ва вусъат бахшидани ҳисоббарваркунии ғайринақдӣ имкон дод, ки таи солҳои охир рушди иқтисодии кишвар дар сатҳи мӯътадил нигоҳ дошта шуда, дар ин замина дурномои нишондиҳандаҳои қисми даромади буҷаи давлатӣ бо барзиёдӣ таъмин гардад. дар заминаи рушди воқеии соҳаҳои иқтисодиёти миллӣ дар соли 2024 ба қисми даромади буҷаи давлатӣ зиёда аз 47 миллиард сомонӣ ворид гардид, ки нисбат ба нақша 4,1% ва ё 1,8 миллиард сомонӣ ва дар қиёс ба соли 2023 ба маблағи 3,8 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. иҷрои нақшаи қисми даромади буҷети маҳаллӣ низ бо барзиёдӣ таъмин карда, иҷроиши он 106,4% нақшаро ташкил медиҳад, яъне ба он 2,4 миллиард сомонӣ ворид гардида, барзиёдии он нисбат ба нақша 630,6 миллион сомониро ташкил менамояд. дар соли 2024 иҷрои нақшаи андозаҳо ва пардохтҳо дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар сатҳи 108,2%, вилояти Хатлон 104,7%, вилояти Суғд 104,9%, шаҳри Душанбе 102,5% ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 105,2% таъмин карда шуд. бартариати гузариш ба ҳисоббарваркунии ғайринақдӣ дар он аст, ки ҳар як шахс метавонад шабона ё рӯзона ҳатто рӯзҳои истироҳат, яъне ба таври доимӣ тамоми пардохтҳо, ҳаққи пардохти хизматрасонии барқ, об, молу мулки ғайриманқул, тамоми намудҳои андозҳо, хизматрасониҳои тиббӣ, ҷарима ва суғуртаи ҳатмии давлатиро супорад. ин аст, ки дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе масъулон кӯшиш доранд, ки майдони корбариҳои электронии муносибатҳои молиявиро боз ҳам васеътар намоянд. дар ин замина тавассути барномаҳои электронии муносибатҳои молиявӣ аз қабили хароҷоти буҷети маҳаллиро ба роҳ мондаанд. дар ҳақиқат гузариш ба иқтисодиёти рақамӣ дар пешбурди тамоми соҳаҳо аз лиҳози молиявӣ таъсири мусбӣ мерасонад. аз ин рӯ мо кӯшиш менамоем, ки дар тамоми муассисави ташкилотҳои буҷетии ноҳияи Фирдавсӣ бударо корбарии электронии пардохтиро бо тариқи мукаммал таъмин намоем. аз он ҷумла дар ноҳия 75 муассисаҳое, ки аз буҷети маҳаллӣ маблағгузорӣ мегарданд, имрӯз пурра тариқи ғайринақдӣ корбарӣ мегарданд. пардохти музди меҳнати кормандон, маблағгузории хизматрасонии коммуналӣ ва дигар пардохтҳои ҷорӣ тариқи ғайринақдӣ анҷом дода мешаванд. ба хотири саривақт анҷом додани корбарии электронӣ инфрасохтори соҳа мукаммал гардонида шудааст. маълум мегардад, ки маърифати молиявии сокинон баланд гардида, рушди гузариш ба пардохтҳои ғайринақдӣ марҳила ба марҳила таъмин гашта истодааст. шаффофияти корбарии электронӣ ҳавасмандгардонии кормандону сокинонро бештар гардонидааст. ҳамин аст, ки талабот нисбат ба ҳисоббарваркунии ғайринақдӣ зиёд гаштааст. гузариш ба ҳисоббарваркунии ғайринақдӣ метавонад иҷрои тамоми кору хизматрасониҳоро дар соҳаҳои мухталиф содда ва осон намояд. бинобар ин ба ин намуди хизматрасонии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамояд, то ки ҳар чӣ зудтар муносибатҳои молиявӣ дар мамлакат ба таври ғайринақдӣ сурат гирад. дилшод ҳакимзода, бобоалӣ тағозода, мақсади мақсад ахбор. чакандӯзӣ дар баробари дигар ҳунарҳои миллӣ дар мамлакат рушд намуда, занону ҷавондухтарон имрӯз бо истифода аз дастгири шароит ва имконоти фароҳамнамудаи ҳукумати мамлакат ба омода намудани либосҳои тоҷикона машғуланд. Сайлонбеҳ Наҷмуддинова аз зумраи чакандӯзони бо маҳорати шаҳри Бохтар буда имрӯз ин ҳунари қадимаро ба ҷавондухтарон низ меомӯзонад. вобаста ба фаъолияти ин ҳунарманди чирадаст Самандар Шоев ва Искандари Саид гузориш омода намуданд.
با تشبث و اقدام‌های فرهنگ‌دوستانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان رسم و آیین و عنعنه و هنرهای گوناگون ملی رشد تازه پیدا کرده برای هنرمندان شرایط مساعد و امتیاز و امکانات خوب فراهم گردانیده شده است. همین تلاش و تشبث‌های پیوسته رهبریت عالی کشور باعث گردیده است که سال 2018 صنعت چکاندوزی در تاجیکستان به فهرست میراث فرهنگ غیرمادی بشریت وارد شد و این مایه افتخار و سربلندی ملت با فرهنگ تاجیک می باشد. چکاندوزی که از هنرهای معمول مردم فرهنگسالار خلق تاجیک محسوب می یابد از قدیم تا به امروز موقع و نفوذ خود را گم نکرده است و تا حال زنان و جوان دختران تاجیک آن را با تمام نازکی و همه زیبایی هایش آماده کرده و در جشنهای ملی به بر می نمایند. در عرفیت می گویند که به یک مرد 40 هنر کم است، بیشتر از 100 هنر هم برای زن کم است. برای ما می گویند که زن چقدر اگر حرمت داشته باشد و هنر داشته باشد هیچ وقت در زندگی زن خور نمیگردد. زن با یک دست گوهره و با دست دیگر دنیا را تکان میدهد. این درست است. سیلانبی نجم‌الدینова ساکن محله خطلان شهر باختر 40 سال است که به هنرمندی مشغول بوده. از عهده دوختن چکن، گلدوزی، پارچه‌دوزی، تاقه‌دوزی و جوراب‌بافی و رویمالدوزی به خوبی می‌براید و بیشتر به دوختن چکن مشغول می‌شود. این زن هنرمند برای باز هم رشد و رونق پیدا نمودن هنرهای گوناگون ملی هنر والایش را به فرزندان، نبیرگان و شاگردان خود می‌آموزاند. همراهی خشتامانم همین هنرهای مردمی را پیش میبریم. من همین نازکی های همین کسب را از خشتامانم آموختم. خوراق دوزی، کشیده دوزی، گل دوزی، تاق دوزی، چکن دوزی. ما همین هنرهای مردمی را سیقل دادیم. ما شکرانه میکنیم که در همین خیلی وطن تینج و آسوده زندگی به سر میبریم. شکرانه پیشوای ملت میکنیم. شکرانه میکنیم که همین هنرها را داریم. قطعی خشتامان همین دخترها را زنهای تاجیک در خانه جمع کرده همین هنرهای مردمی را می‌آموزانیم. این هنرهای مردمی را به توجه نیسته. همه هنرهای ما تاقی های ما، تکسری های ما، گلدوزی های ما، بافتگی های ما همشان خریدار خودشان را دارد. هر روزه به ما فرمایش میدین، ما فرمایش ها را اجرا میکنیم. از این حساب زندگی خود را پیش میبریم. آدم که وقتی که هنر داشته باشد هیچ وقت خور نمی شود در زندگی. پیش یگام کس محتاجم نمی شود. از مهنت، از هنر دست خودش میتواند که زندگیش را پیش برد. طور خود او میگوید توجه حکومت مملکت به هنر و هنرمندی به خصوص زنان و بانوان هنرمند بیشتر بوده. همه ساله آنها دستگیری مییابند. ما از توجه جناب عالی خیلی خرسندیم، خیلی منتداریم. ما این نقش را از بیبی‌هایمان آموختیم که دیده بودیم وقتی ما خرد بودیم مادران ما همین نقش را میدوختند. از رومالچه سرکردگی تا رومال میان شهر تا رومال کلانی در سر میانداختگی زن تو چادر نقشینی تو تکسری ها. شخصا دختران وقتی که به شوهر می برآمدن تا 30 تکسری می دوختیم. من چادر نقشینی می دوختیم تا اگر ما این کارها رو به جا نمی آوردیم ما به شوهر نمی برآمدیم. برای ما یک رسم و رسوم بود. دختر به خانه شوهر به لباس ملی می رفت. سیلانبی نجم‌الدینова دوام 40 سال فعالیت در چندین آزمون‌های سطحی بلند دسترنج مهنتش را معرفی نموده با گرفتن جای‌های نمایان و سپاسنامه و افتخارنامه‌های زیاد نائل گردیده است. این بانوی هنرپیشه پیوسته کوشش به آن می‌ورزد که باز هم هنرهای داشته‌اش را تکمیل بخشیده در رشد و نمو یافتن بخش‌های هنرمندی حصه‌گزار باشد. سمندر شایف اسکندری سعید، شهر باختر، اخبار. تقویت کارهای آبادانی به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه تاجیک‌آباد با سهم صاحبکاران وطنی در این ناحیه دوردستی مملکت انفراساختور محل مکمل گردانیده شده. بنیاد کارگاه و کارخانه‌های صنعتی، مؤسسه‌های نوی تعلیمی و بنگاه و مرکزهای سلامتی ادامه دارد. توجه نمایید. در دوام سالهای صاحب استقلالی در ناحیه تاجیک‌آباد ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق رشد نموده، تدبیرهای آبادانی و سازندگی وسعت دارد. در این مدت شماره بیناهای خوشتر و زمانوی بلندداشانه در مرکز ناحیه و گرد و اطراف آن افزوده، امروزها کارهای ساختمانی و تعمیر و نوسازی در دیگر انشاءات جشنی به استقبال جشن 35 سالگی استقلالات دولتی نیز ادامه دارد. از 101 انشاءاتی با نقشه گرفته شده تا به امروز 50 انشاءات ساخته به استفاده داده شده است. از این انشاءات‌های با استفاده داده شده قصر فرهنگ،
бинои раёсати молия ҷомаи деҳоти зарафшон ва марказҳои савдо ва хизматрасонӣ мебошанд. дар 37 иншооти дигар боқимонда бошад корҳои сохтмонӣ идома дорад. дар 14 иншооти дигар корҳои лоякашӣ ва сертификаткунонӣ давом дорад. вобаста ба нақша чорабиниҳои тасдиқгардида барои рушди футболи тоҷик майдончаҳои варзишӣ дар ҷамоати деҳоти зарафшон, дар ҷамоати деҳоти қалъаи лаби об ва ширинчашма идома дорад. аз ҷониби соҳибкорони ноҳия ва шарикони рушд дар деҳоти сафедмони ҷамоати қалъаи лаби об барои ниёзмандону кормандони соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ як бумгоҳи тиббӣ, чойхонаи фарҳангиву фароватӣ, муассисаи дуошанаи замонавӣ ва 60 хонаи истиқоматии замонавии муҷаҳҳаз бо ҳама гуна таҷҳизотҳои ҳозирзамон корҳои сохтмонӣ идома дошта рӯзҳои наздик ба истифода дода мешаванд. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва шарикони рушд این ساختمان ساخته مورد استفاده داده می شود. مؤسسه‌ای که ساخته مورد بهره برداری قرار داده می شود دارای 670 جای نشست می باشد که در دو بست فرا می گیرد. در رفتی سفر کاری اساسدوی صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از رفتی ساختمان دیدن کردن باز یک مؤسسه تا مکتبی از طرف شریکان رشد ساختمانش در نظر گرفته شد که با فرارسی فصل سرما ساختمانش آغاز می‌گردد. اینچنین برای رشد سیاحت در ناحیه و فراهم آوردن شرایط خوب برای سیاحان در آینده موضع‌های سیاحی نوسازی و اینفراستراکچورشان مکمل گردانده می‌شوند. به نقشه گرفته شده است در همین دهه ظفرآباد جماعت دهات زرافشان و درای نوشار جماعت دهات نوشار برای سیرگشت سیاحان موضع‌ها به نظر گرفته شده‌اند که در نزدیکترین کارهاشون کارهای ساختمانی آغاز کرده می شود. در سمت صاحب شغل نمودن اهالی که باعث باز هم بهتر گردیدن سطح زندگی مردم می گردد توجه خاصه ظاهر کرده می شود. در همین زمینه در دهه و شهرک‌های ناحیه ساختمان تالارهای ورزشی برای جلب نوسان و جوانان به نقشه گرفته شده است. بیناهای تالارهای ورزشی و نقشه گرفته شده است و یک چند بیناها ساخته عین حال مورد استفاده قرار داده شدند. از آن جمله در دهه فتح‌آباد جماعت دهات قلعه لبیاب بینای ورزشی ساخته و استفاده داده شده است. در دهه لنگر شاه جماعت دهات لنگر شاه عین حال ساختمانش ادامه دارد و اینچنین در دهه پولیزک جماعت دهات شیرینچشمه ساختمان تالار ورزشی به نقشه گرفته شده است. ساکنان و صاحبکاران محلی نیز با یک دلگرمی خاصه پای مهنت سازنده بوده برای بهسازی سطح زندگی اهالی و آبادی این گوشه دیار کمر همت بستند. بختاور مهرالدین، بحرالدین اسمان الدین، تاجیک‌آباد، اخبار. набудани боғча барои кӯдакон ва толори фарҳангиву китобхона аз ҷумлаи мушкилоти асосии сокинони деҳаи шобикаи ҷамоати деҳоти тугараки ноҳияи восе мебошад. фаро гирифтани кӯдакон ба муассисаҳои томактабӣ ба рушди зеҳнии онҳо таъсири мусбӣ расонида китобхона ҷиҳати дастрасии адабиёти зарурӣ барои сокинон аз ҷумла омода шудани онҳо ба озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар деҳот замина мегузорад. мутаассифона дар ноҳияи восе ба ин масъала таваҷҷӯҳи зарурӣ равона нашуда муассисаҳои мавҷуда аз беэътиноии масъулин вайрону валангор шуданд. ҳолати воқеӣ дар гузориши навбатии барнома. در حدود دهه شبکه جماعت دهات توگرک ناحیه وسه و گرد و اطراف آن بیش از 600 خواجگی زندگی دارد و شماره اهالی قریب به 7000 نفر رسیده است. ولی تاکنون باغچه ندارند. چند سال قبل در این دهه باغچه فعالیت داشته است که زمان بیش از 60 نفر کودکان سابق خواجگی تومین و حاضره خواجه مومین به تربیه فرا گرفته می شدند. طوری می‌بینید این وضع ناگوار سابق باغچه کودکان این دهه است که امروز به جای زیست موقتی ساکنان و به خراب‌بازار تبدیل یافته است. با اجازت راهبران یا خودسرانه باشد که میدان نزد باغچه را نیز بعضی از شهروندان از خود کرده و خانه استقامتی ساختند.
از گفتی ساکنانی در اینجا سکونت داشته معلوم گردید که اگرچه به یک قسم ساکنان پیشینه زمین جدا کردند و کوچ بسته رفتند، اما به جای آنها شخصان دیگری به خانه آمدند. ما در همینجا زندگی کسی ما که اگر جای رفت نداریم. اگر امکانیت باشه خیلی اردم ممکنه اگر زمین ما بتنده مقصد ما هم جامونه بیاویم یک خونه گودک داریم، گودک خوردی بخورد با 10 سال زیاده در اینجا زندگی دارم. قسم دیگری از این ساکنان موقتی به امید فرد و وعده راهبران بیش از 20 سال می شود که استقامت دارند و تاکنون صاحب یک پارچه زمین نگشتند، اگرچه آنها در اینجا نه آنقدر زندگی خوب دارند. ساکنان این بنا که نوح خواجگی گفته شد یگان شرایط خوب زندگی هم ندارند، با گفت خودشان از ضرورت زندگی دارند. گرچند بالاپوش بنا کوهنای فرسوده گشته باشد هم، اما دیوارهایش هنوز هم پابرجایند و پورا امکان تعمیر و از نو برقرارسازی دارد که میتواند باغچه خوب شود برای کودکان این دهه. دیگر حالت حسن انگیز این بنای فیلیال کتابخانه رقم 24 جماعت دهاتی توگرک و کلوب دهاتی آن می باشد. این بنا در مرکز دهه شوبیکا در سر راه است. طوری می‌بینید در و تریزه‌های شکسته و فرسوده اگر نوشته جاتش نباشد با کتابخانه کلوب بودنش شبهه میکنید. طوری در عرفیت میگویند آنچه عیان است حجت به بیان نیست. باید گفت که در نوحه واسه اکثر کتابخانه‌های دهاتی چنین احوال دارند، به تعمیر نیاز دارند و یا کتاب‌های لازمی برای خواندن ندارند. حکومت جمهوری ساحه معارف فرهنگ را در مد اول گذاشته است، ولی مسئولان ناحیه واسه در این سمت به مسئولیتی ظاهر نموده هنوز هم به این مسئله از پس پرده می‌نگرند. شاید بعد پخش این برنامه مسئولین به خلاصه در کاری آینده از پی رفع کمبودی‌های جای داشته شوند. رحمت علی نظری، ایرج قربانعلی، ناحیه واسه اخبار. نامگذاری به انشاءات نوبنیاد مرکزهای سودای خدمترسانی با زبان تاجیکی نشان احترام به زبان دولتی بوده مسئولیت هر شهروند می باشد. تأسف‌آور است که امروز بعضی ساکنان از جمله صاحبکاران به این مسئله توجه خاص روانه نکرده، بلکه نامهای غیر تاجیکی از دور فرهنگ ملی می‌گذارند. چنین حالت در شهر خوجند مشاهده می‌گردد، از جمله در نامگذاری مرکزهای سودای خدمترسانی و لوحه‌های تبلیغاتی قاعده‌های درست املای زبان تاجیکی رعایت نشده است. توجه نمایید.
با قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان از سال 1989 و مقام قانونی گرفتن آن در دوام سالهای صاحب استقلالی مملکت، قبول دوباره قانون در سال 2009 مرحله تازه را در حیات سیاسی، نگاهداشت زبان، استفاده کلمه‌های تاجیکی، ریشه‌های واژه و طرز کاربرد آن در رسم کارگزاری، زبان علم و غیره به میان آورده، مشکلاتی در مهمترین مسائل تطبیق قانون زبان وجود داشته، از جمله شعار و آویزه‌ها با زبان دولتی به راه ماندن کارگزاری در اداره و مؤسسه‌ها، نامگذاری انشاءات مهم عین حال برطرف شدند. اما احساس می شود که گرچند در رسم کارگزاری در شعار و آویزه‌ها پیشروی‌ها باشند، هنوز هم کمبودی‌ها در نامگذاری انشاءات خصوصی، مغازه‌ها، نوشتجات مواد ترغیباتی به چشم می‌رسند. در شهر خوجند دوام سالهای صاحب استقلالی در ردیف به وجود آمدن بناهای دارای طرح و نمود خاصه و دلربا، نام زیبا به آنها معنی و حسن تازه می‌بخشد. مجمع فرهنگی فراغتی استقلال، کاخ سغدیان، باغ ایرم، خوبجم، پارسای خوجند، صدف، سبزه، وحدت، خوشبختی و ده‌ها چنین نام‌های اصیل تاجیکی با طرح جالب بناها، کار و فعالیت مؤسسه‌ها موافق و زیبنده بوده از مسئولیت در نامگذاری و ذوق زیبایی پرستی مسئولان و صاحب ملکان شهادت می‌دهد. ولی باز هستند نام‌های پر از غلط و از معنی دور، نام‌های بخصوص نقطه‌های سودای خدمت‌رسانی شخصان علاهیده با زبان‌های دیگر، نامگذاری یا تبلیغات مال و محصولات و کار و خدمت‌رسانی با غلط معنی و با غلط املا که باعث تأسف است و نه تنها حسن و نمود همان یک مؤسسه یا نقطه سودای خدمت‌رسانی را کاسته می‌گرداند، گذشته از این بی‌مسئولیتی صاحب ملکان این انشاءات و بناها را نسبت به قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان نشان می‌دهد. مثلا چنین نامگذاری و تبلیغ مال و محصولات در شهر خوجند، مرکز مأموری ولایت سوغد، اسکاردین سالن، سانیتا لوکس، سامگلاز، آفیس پروداژ، ماتادور، ایرسمن، کالکسی ناو، لوتوس و باز ده‌ها چنین نامگذاری و مثال‌ها موجودند که مفهوم و معنی چنین نام‌ها تنها به صاحب ملکان نقطه‌های فروش محصولات و خدمت‌رسانی معلوم است. راه یافتن غلط‌ها در نامگذاری‌های و نوشتجات و تبلیغات مال و محصولات خلاف طلبات ماده‌های 13 و 18 قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان میباشد. دایر به نامگذاری به زبان‌های غیر، غلط املای معنا در مرکزهای سودای خدمت‌رسانی هر دوره گزارش‌های تحلیلی با آوردن نظر زبانشناسان تهیه و پیشنهاد ساخته بودیم، از جمله در شهر خوجند. تصور ما آن بود که شاید در رفت تشکیل مرکزهای نو خدمت‌رسانی، نامگذاری انشاءات خصوصی نو، معیار و طلبات زبان دولتی رعایت کرده می شود. اما در مثال مرکز خدمت‌رسانی گرین، دادو پیتزا، تپلیکو که نو تأسیس یافتند در محله 13 و 18 شهر خوجند جایگیرند و باز چندین دیگر مرکزهای خصوصی، همان حالت زیاد شد و کم نیست. مسئولین کمیسیون تطبیق قانون زبان دولتی در نزد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند ابراز می‌دارند که جهت به زبان تاجیکی یا با نوشتجات دو زبانه نامگذاری انشاءات لوحه‌های ترغیباتی کارها را پیش برده ایستادند. ما اعضای کمیسیون در طول هر 3 ماه به رئیس کمیسیون حسابات منظور می‌نماییم و پیش از همه در محور فعالیت ما عملیات‌های سنجشی و مصلحت دهی عاید به نامگذاری نقطه‌های سودا، آویزه‌ها، خب نام مغازه‌ها، کارخانه‌ها و داروخانه‌ها میباشد. خب پس از سنجیدن گذراندن عملیات‌های سنجشی معلوم می‌شود که بعضی از آن نام‌ها به طبیعت زبان تاجیکی و به مطابق به قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان نیستند و ما همیشه به آنها مصلحت می‌دهیم. نامگذاری باید جنبه خویشتن‌شناسی داشته باشد. ما با شعبه انداز شهر خوجند یعنی همکاری داریم. آنها پیش از آن که ثبت نام کنند اول با کمیسیه نزد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند هم آهنگ میکنند و پس از آن که ما آن را دیده به اجازت میدهیم آنها به انداز مراجعت میکنند یعنی ثبت نام میکنند. گسترش پیدا کردن روند مذکور با تاکید اهل علم و ادب و حفظ اصالت و پاکیزگی و شیرینی و شیوایی زبان تاجیکی تاثیر منفی میرساند. زبان تاجیکی در طول تاریخ هزار ساله ها تا به این دوره اصالت و ملیت خود را نگاه داشته به ما آمده رسید.
табри олимону адибон иброз медоранд, забони тоҷикӣ дорои 200 000 калимаи воҷаҳо мебошад ва яке аз пурғановатарин забонҳои дунё ба ҳисоб меравад, ки ганҷинаи пурбаҳо барои мо мардуми тоҷик аст. аммо имрӯз истифода аз ин ганҷинаи пурбаҳои таърихӣ дар номгузории марказҳои савдои хизматрасонӣ дар мисоли шаҳри хуҷанд аён мегардад, ки истифода аз ин ганҷинаи пурбаҳои таърихӣ ранҷҳои зиёдеро ҳам дорад. қонун дар бораи забони давлатии ҷумҳурии тоҷикистон баъзе ҳуқуқӣ ва доираи истифодаи забонро муайян карда, дурнамои рушди онро дар замони истиқлоли давлатӣ дар шароити дигаргуниҳои бузурги сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангӣ ба танзим медарорад. аз ин рӯ ҳар шахси соҳибватан, хусусан соҳибмулкони иншооти кору хизматрасонӣ масъуланд, ки дар рушду инкишофи забон рисолати хешро иҷро намоянд. маҳмуд аҳмадзода, Дилшод Юсуфӣ, вилояти Суғ, Ахбор. қабои сабзи талутепа, рӯидани гулҳои хушбӯй ва нағмаи булбулони хушилҳом аз омадани фасли баҳор мужда меоранд. бедоршавии табиат бо хуҷастагиҳои ин фасли гулрез марди деҳқонро водор мекунад, ки ба кишту кори саҳроӣ оғоз намояд ва барои фаровонҳосилӣ аз ибтидои фасли баҳор замина гузоранд. истиқболи ҷашни байналмилалии Наврӯз бо иҷрои расму анъанаҳои хоси наврӯзӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат оғоз шуда, мардум бо хушнудии ин суннати аҷдодиро иҷро мекунанд. исмоил соҳибназариён ва Мусои Нурмуҳаммад дар ин хусус гузориш омода карданд. рӯидани гулҳои зебо дар талу теппаҳо аз наздик шудани баҳору наврӯз мужда расонида, табиати камназири ватани азизи моро боз ҳам муаттару рангин мегардонад. дар ҳамин шабу рӯз гулбасар гардидани дашту даман бахусус доманатеппаҳои ҳудуди ноҳияҳои Данғара, Хуросон ва дигар минтақаҳо гувоҳӣ аз он медиҳад, ки воқеан ҳам Тоҷикистон ватани Наврӯз аст. зеро табиат низ омадани баҳору наврӯзро истиқбол гирифта қабои идона ба бар мекунад ва ин ҳама шукуфтанҳо бо эҳдои фараҳу шодмонӣ мардумро барои омодагӣ ба оғози мавсими нави кишту кор ва анҷоми тозакориҳо, ки аз суннатҳои писандидаи аҷдодони мо дар ин фасл ба ҳисоб меравад, раҳнамоӣ мекунад. халқи тоҷик аз қадимулайём яке аз халқҳои покнажод ва ҳамеша дар зиндагии худ тозаву тозагиро талқин мекарданд. агар ба деҳқонон назар афканем, деҳқонон аллакай дар ҷашни сада ба кандани ҷӯю заҳбурҳо, ба тоза кардани бехи ниҳолҳо, ба мулоим намудани бехи дарахтони мевадиҳанда, ба яхобунии заминҳо оғоз мекунанд. ин ҳама тайёрӣ ба ҳамун ҷашни бузурги наврӯз мебошад. аз қадимулайём то омади ҷашни наврӯз халқи тоҷик ба тоза намудани дару ҳавлии худ, сафед кардан, чизҳои кӯҳнаро партофтан ва то ҷашни наврӯз қариб дар ҳар як хонадони тоҷик гандумро опоша сабза тайёр мекунанд, то ки дар рӯзи наврӯз онҳо суманак пазанд. аз табиат ва оини наврӯз бармеояд, ки ин ҷашни ниёгони мо дар баробари дигар суннатҳои зиндагисози худ ҷашни ваҳдату ягонагӣ мебошад. ба ҳамин хотир дар шабу рӯзҳои фарорасии наврӯз ҳамбастагӣ ва муттаҳидии аҳли ҷомеа ба амал омада, ки наву кудурат аз дилҳо берун меравад ва риштаи дӯстиву рафоқат боз ҳам мустаҳкам мегардад. наврӯзи мо наврӯзи ҷаҳонӣ гашт ва наврӯз ҷашни наврӯз ба ягон дину мазҳаб вобастагӣ надорад. ин рост вобаста ба табиат ва ҷаҳониён ҳис карданд, ки халқи тоҷик яке аз халқҳои қадимтарин аст, ки ба муносибати бедоршавии табиат ҷашни бузурги наврӯз доранд. ва вазифаи мо ворисони халқи бузурги тоҷик дар он аст, ки ана ҳамин суннату оинҳои қадимаи халқи тоҷикро мин баъд тараққӣ диҳем. дар баробари дигар оинҳои зебову писандидаи наврӯзӣ сокинон бахусус занону бонувони мо ба амалҳои поккорӣ, тозаву озода намудани манзили зист, дару девор, гулкорӣ ва омода намудани суманак, ки яке аз хӯрокҳои хоси наврӯз ба ҳисоб меравад, ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ омодагӣ мегиранд. имрӯз барои мо тоҷикон ва кулли кишварҳои ҳавзаи тамаддуни наврӯз боиси ифтихор аст, ки ин ҷашни кӯҳану бостонӣ ва зебои табиат аз тарафи Созмони Милали Муттаҳид бо ташаббуси фарзанди фарзонаи миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун ҷашни байналмилалӣ эълон гардида аст. дар ҳавлии мо аллакай муждаи баҳор омадааст, ки гулҳои сиягӯши дари хонаи мо шукуфтаанд. ҳар як гули тар, ки аз замин мерӯяд, беҳуда макан, ки ӯ чунин мегӯяд: ман аз дили гил кушодам чашми умед,
تا بیش که شما مرا نگار بوید. بهار نازنین آمده است. از درگاه خداوند آرزومندم که همه ما و شما را خداوند تا بهار آیند صحت سلامت برساند. ملک ما همیشه آباد باشد. اینجی مملکت همیشه خرسندی و وحدت و برادری باشد. طور تجربه نشان می‌دهد همساله سیاحان و جهانگردان زیاد به دیار ما برای اشتراک در تنتنه‌های جشن نوروز تشریف می‌آورند و رویدن چنین گل‌های خوشنمای بهاری و رنگارنگی طبیعت زیبای ما بیشتر پسند آنها می‌گردد. اسماعیل صاحب نظریان، موسی نور محمد، ولایت ختلان، اخبار. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان به شهر و ناحیه‌های مملکت مقداری زیادی تکنیک‌های معاصر کشاورزی طریق عملی سازی برنامه‌های دولتی وارد شدند. در این زمینه در ناحیه یاوان با استفاده از تکنیک‌های ضروری کشاورزان شودگار و کشت و کارهای صحرایی را سر وقت انجام می‌دهند. این زمان در ناحیه بیش از 1225 تکنیکای کشاورزی موجود بوده، زیاده از 827 تکنیکای ساحوی از جمله تراکتورهای تسمه‌چرخ آماده کشت است. شهزاد رجبزاده گزارش می‌دهد. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان دوام سالهای صاحب استقلالی جمهوری به شهر و ناحیه‌ها مقدار زیادی تکنیک‌های معاصر کشاورزی از خارج مملکت طریق عملی سازی برنامه‌های دولتی وارد شدند. از جمله در ناحیه یاوان با استفاده از آنها دهقانان شودگار و کشت و کارهای صحرایی را سر وقت انجام می‌دهند. راهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه یاوان و دیگر متخصصان با آمادگی تکنیک‌ها در خط تیار شناس شده با کشاورزان جهت برطرف نمودن بعضی کمبودی‌ها در تکنیک‌ها پیشنهادها نمودند. соҳаи кишоварзӣ яке аз соҳаҳои муҳими иқтисоди миллӣ ба ҳисоб рафта яке аз ҳадафҳои стратегии кишвар таъмини амнияти озуқаворӣ бевосита ба пешрафти соҳаи мазкур вобастагӣ дорад. дар хатти тайёр тракторҳои шудгоркунанда, тухми пошакҳо, тракторҳои боркаш, техника барои коркарди байни қаторҳо, картошкашинонӣ ва ғайра гузошта шуданд. аксари техникаҳо муосир ва ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ буда, хараҷоташон кам ва маҳсулнокиашон баланд аст. айни замон майдони умумии кишт дар ноҳияи ёвон 22547 гектарро ташкил намуда, хоҷагидорон тибқи дурнамо дар зиёда аз 9923 гектари он кишти баҳориро ба сомон расониданд. зимни суҳбат бо кишоварзон, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ёвон оид ба тағйирёбии иқлим ва паёмадҳои он ибрози андеша намуда, қайд карданд ки мебояд шудгору кишти баҳорӣ бо тавсеяи олимони соҳа дар муҳлатҳои кӯтоҳтарин гузаронида шавад. тамоми техникаҳои мавҷуда аз таъмир бароварда шуда ба кишту кори баҳорӣ ҷалб гарданд. айни замон дар ноҳия беш аз 1225 техникаи кишоварзӣ ба қайд гирифта шуда, зиёда аз 827 техникаи соҳавӣ омодаи кишт аст. дар анҷом барои сари вақт таъмир ва омода намудани техникаҳо ба як гурӯҳ механизаторон ва роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ сипоснома ва тӯҳфаҳо супорида шуданд. шаҳзод раҷабзода мақсади мақсад аз ноҳияи ёвони вилояти Хатлон барои барномаи иттилоотӣ ахбор. бо мақсади пайвастани илм ба истеҳсолот ва дар ин замина рушд бахшидани соҳаи кишоварзӣ, инчунин ба даст овардани ҳосили фаровони хушсифат бо иштироки олимону мутахассисон ва кишоварзон дар ноҳияи Қубодиён дар мавзӯи яххобмонӣ, обмонии захиравӣ, шуршӯйкунии заминҳо ва боғу токзор омили фаровонҳосилии зироати кишоварзӣ семинари илмӣ амалӣ доир гардид. гузориши ҳамкоронамон. кишоварзону хоҷагидорони ноҳияи Қубодиён ба мавсими нави кишту кор омодагӣ гирифта бо маслиҳати олимону мутахассисони соҳа корҳои лозимаро анҷом медиҳанд. ضمن برگزاری همایش صحرایی که با تشبث انستیتوت خاکشناسی و اگروخیمیای اکادمیای علمهای کشاورزی جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه قبادیان برگزار گردید، متخصصان انجام کارهای موسمی بخصوص در مهلت معین شده از شدگار خوشصفت برآوردن زمینهای کشت شونده توسط تراکتورهای تسمه‌چرخ در چقوری نکمتر از 40 سانتی متر مطابق طلبات تازه کردن زهبور و زهکش‌ها، یخابمانی، آبمانی ذخیروی، شورشویکنی زمین‌ها و باغ و تاکزار را برای فراوان حاصلی در موسم نو مهم ارزیابی نمودند. عامل بهتر نمودن حالت حمایتی زمین‌ها این تازه نمودن خط زهکش و زهبورها در چقوری لایحه‌ای
زیاده از 5-6 متر دو طرفه باید که هر یک خوجگیدار در داخل خوجگی باشد یا که بیرون از خوجگی باید که خط زهبر زکش ها را تازه کند با صفت. بعد از آن زمین هایی که شور شده هستند طبق معیارهای معین آبشویی کند. نمونه های خاکی این قطعه های تجربوی که شور شدگی هستند از آزمایشگاه میگذرانند و طبق حوزه اولیمان بعد از آن چی با معیارهای معین آبشویی کرده میشوند. بعد آبشویی کردن باید که 5 شبانه روز ما باید که با همین معیار زمین را ما آبشویی کنیم. طور اولیمانی ساحه معلومات دادند در فصل زمستان ناوابسته از بلند یا پست بودن حرارت هوا باید در زمین‌های کشاورزی آبمانی، ذخیروی و یخابمانی گذرانیده شود. اگر باغپروران در زیر درختان یخاب مانند در صورت پیش آمدن گرمی در فصل بهار آن درختان را از گلکنی بر وقتی نگاه می‌دارد. کشاورزان نباید فراموش سازند که یخابمانی نیز مانند آبمانی بهاری باید معتدل گذرد، زیرا از حد زیاد شدن نمناکی باعث کاستشوی قابلیت آب و هواگذرانی خاک می‌گردد. در زمین هایی که مثلا درجه شنوکشون میونه هسته ما با طرز قطاری اینها رو آبشویی میکنیم. زیاده از 4.5 تا 5000 متر کوبی آبشویی میکنیم و زمین هایی که درجه شنوکشون بلند هسته با طرز پل چطوری که ما شالی را کش میکنیم با همین طرز شالی یعنی که پل میکشیم. مساحتی مثال بگیریم همون پل ها 20 بر 20 باشن، 50 بر 50، 30 بر 30 باید که تپه های آنها باید که 40-60 سانتی بلند باشن. تا 20 شبانه روز 25 شبانه روز چه میکنیم ما این زمین ها رو آبشویی میکنیم تا درجه که همین نمک های زهرناک در چقوری مثال بگیریم تا 4 متر 3 متر زیادتر چقور جوگی شوند. طور اطلاع داده شد در ناحیه قبادیان جهت سری وقت و طبق توصیه عالمان در سمت آمادگی به موسم نو کشت و کار شرایط لازمه فراهم بوده. امروزها آماده سازی زمین های کشت شونده بخصوص برای پنبه‌دانه در خط تیار گذاشتن تکنیکای لازمه، دسترس و آماده کردن تخمی، تازه کردن جوی و کانال های آبرسانی و دیگر عمل های مساعدت کننده فراوان حاصلی انجام داده می شود. گفته شد که بهر پیوستگی علم با استحصالات و در این زمینه رشد بخشیدن ساحه کشاورزی و به دست آوردن حاصل فراوان و خوشصفت من بعد نیز برگزاری همین گونه تدبیرهای عملی در دیگر شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان راه اندازی کرده می شود. اسماعیل صاحب نظریان، موسی نور محمد، ناحیه قبادیان، اخبار. کشاورزان شهر اسفره هر قطعه زمین را عاقلانه و ثمرناک استفاده برده با اجرای قاعده‌های خاص اگروتکنیکی به گرفتن حاصل فراوان دست می‌یابند. صابر ایوبی و صحبان قربانوف این مطلب را ادامه می‌دهند. استفاده مقصدناک و عاقلانه زمین یکی از هدفهای اساسی اهل خواجگیداران و کشاورزان شهر اسفره به حساب رفته. در این روند تدبیرهای مشخص اندیشیده می‌شوند. کشاورزان با استفاده از تجربه، آب و زمین و تخمی‌های خوشصفت هر یک وجب زمین را ثمرناک استفاده برده برای گرفتن حاصل فراوان در موسم نو زحمت می‌کشند. دهقانان خواجگی‌های شهر بهر به دست آوردن حاصل فراوان زمینه استوار گذاشته به گذرانیدن تدبیرهای اگروتکنیکی اعتبار جدی می‌دهند. حالا کارهای صحرایی در سمت تازه‌کنی جویبارها، زهبر و زهکش، شدگاری زمین و دیگر کارهای وابسته به کشت و کار بهاری وسعت یافته ایستادند. امروز شدگار قریب 3,500 گکتار زمین‌های کشاد، از آن جمله یخاب 1190 گکتار زمین کشاد گذرانده شد که برای ذخیره آب برای زراعت خیلی مفید میباشد. یخاب زیر باغ باشد 3279 گکتار را تشکیل میدهد که از آن تاگذار 167 گکتار را تشکیل میکند و از آن جمله ذخیره پوری محلی نیز دوام دارد و امروز کشاورزان زیاده از 20800 تن پارو ذخیره کردند که علاقه با 2900 گکتار زمین این پارو در آورده شده ایستادند. کشاورزان شهر اسفره نیت دارند این سال باز از هر یک وجب زمین رو ماهرانه استفاده بود برای حاصل بلند زراعت های کشاورزی حرکت نمایند و برای امنیت عضوخواری جمهوری تاجیکستان سهم خود را بگذارند. تدبیر دیگری مهم اگروتکنیکی این یخابدهی و آبمانی ذخیروی در فصل زمستان به حساب رفته. کشاورزان با این راه می توانند به ذخیره کنی نمی نیست کردن حشرات و ضرررسانها، بلند برداشتن حاصلخیزی زمین، به دست آوردن محصولات با صفت و میوه های لذیذ و شهدبار زمینه گذارند. در رابطه به نسبتاً گرم و ببارش آمدن زمستان امساله خاصه باغپروران امروزها در سمت آبمانی ذخیروی سرطرف
тараддуданд. дар ин ҷода ба деҳқонон кормандони идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии шаҳр кӯмак мерасонанд. онҳо тамоми имкониятҳои худро ба он равона карданд ки кишоварзонро сари вақт бо оби полизӣ таъмин намоянд, зеро тавассути обмонии захиравӣ дар заминҳо намӣ захира гардида баҳри барвақт гул накардани дарахтони мевадор аввали баҳорон мусоидат мекунад. имрӯзҳо кормандони идораи давлати беҳдошти замин ва обёрии шаҳри Исфара ба мавсими нави обрасонӣ омодагӣ мегиранд. ба ин мақсад ҳамаи каналу ҷойборҳо ва заҳбурҳо тоза карда шуда дар пойгоҳҳои обкашӣ таъмир идома дорад. бинобар бебориш омадани зимистони имсола мо тасмим гирифтем ки ба хоҷагиҳои кишоварзӣ ва деҳқонӣ барои гирифтани оби захиравӣ саривақт оби полизиро таъмин намоем. барои дар сатҳи хуб гузаронидани корҳои кишоварзӣ ҳамаи имкониятҳо аз ҷумла заминҳои ҳосилхез ва техникаю мошинолоти зарурӣ фароҳам аст. ба ин далел кишоварзон ба ҳар ваҷаб замин муносибати некбинона зоҳир мекунанд. деҳқонони Исфара ният доранд ки имсол низ кишту кори баҳориро босифат ба анҷом расонда ба ин васила бозори истеъмолии сокинонро бо маҳсулоти худӣ таъмин намоянд ки ин тадбир саҳмгузорӣ дар амалӣ гардидани яке аз ҳадафҳои асосии давлат таъмини амнияти озуқаворӣ ба ҳисоб меравад. кишоварзони ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ соли 2024 дар майдони 270 гектар нақшаи дурнамои кишти картошкаро сари вақт иҷро намуда ба гирифтани 9400 тонна маҳсулоти хушсифат ноил шуданд. имсол нақшаи дурнамои кишти картошка дар ноҳияи мазкур 272 гектар муайян шудааст. гузориши Олим Носирзода. айни замон кишоварзони ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ маҳсули дастранҷашонро ки ҳамчун ҳосили дуюму сеюм ҳисобида мешавад аз қидаҳои замини корам ҷамъоварӣ карда истодаанд. деҳқонон ҳоло дар мавсими ҷамъоварии маҳсулоти сабзавотӣ аз қабили сабзӣ, карам ва турбу шалғам дар саҳро машғули меҳнат ҳастанд. аз самари заҳматашон қаноатманд гардида дар таъмини бозорҳои ватанӣ бо маҳсулоти хушсифати истеъмолӣ саҳмгузор мебошанд. тибқи маълумот масоҳати умумии қидаҳои замини корам дар ноҳия 13226 гектарро ташкил медиҳад. дар баробари кишту парвариши намудҳои гуногуни маҳсулоти кишоварзӣ дар самти картошкапарварӣ низ деҳқонони ноҳия фаъолияти самарабахш доранд ва дар натиҷа ҳамасола ба гирифтани ҳосили дилхоҳ ноил мегарданд. соли гузашта дар майдони умумӣ 270 гектар нақшаи кишти картошка иҷро гардида дар маҷмӯъ ҳосили ҷамъоварӣ намудаи заҳматкашон ба 9400 тонна расид. имсол нақшаи дурнамои кишти картошка дар ноҳия 272 гектар муайян гардида аз ин 150 гектар кишти тирамоҳӣ ва 122 гектар баҳорӣ мебошад. то имрӯз кишти тирамоҳии картошка пурра анҷом ёфта раванди кишти баҳорӣ ки токунун 86 гектар иҷро гардидааст идома дорад ва мақсад гузошта шудааст ки то охири моҳи феврал кишти картошкаро ба охир расонанд. хоҷагидорони ҷамоати деҳоти хоҷамумини ноҳия ҳамасола дар самти мақсаднок истифодабарии қидаҳои замини корам ва афзоиш додани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ яке аз ҷамоатҳои пешсафи ноҳия ба шумор меравад. соли гузашта дар ҳудуди ҷамоати мо тибқи дурнамои кишти картошка 53 гектар вобаст намуда буд. пурра иҷро намуда аз ҳар як гектариш ба ҳисоби миёна 250 сентинер ҳосил ба даст овардем. дурнамои кишти соли 2025 ба мо 54 гектар замин вобаст аст. тирамоҳиша пурра анҷом додем ва дурнамои баҳорӣ мо 28 гектара дар бар мегирад. аллакай дар вартаи анҷомёбии ҳамин кишти картошка қарор дорем. заҳматкашони хоҷагии деҳқонии кооперативи тиҷоратии Самар ки дар тавозуни худ 58 гектар қидаи замин доранд бо истифода аз боду ҳавои мусоид ва имкониятҳои фароҳам буда кишти картошкаро ба таври дастаҷамъона вусъат бахшида истодаанд. соли гузашта дар хоҷагӣ 50 соти замини картошка корида будем, киш кардем ва ҳосили хуб гирифтем. ин сол аллакай боша 3 гектар замина кишти картошка гузарондем. кӯшиш кардем ва софтидона меҳнат кардем ки ҳосили хуб ба даст биёрем. тибқи андешаи мутахассисон аз шумори 5 омили муҳимтарини таъмини нашъунамои хушсифати зироатҳо ва фаровонҳосилӣ обёрии саривақтӣ ва тоза намудани заҳбуру заҳкашҳо маҳсуб меёбад. бо ин назардошт дар баробари ташаббус ва дастгириҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия инчунин соҳибкорони маҳаллӣ низ дар корҳои ободонии сатҳи маҳал ва тозанамоии заҳбуру заҳкашҳо саҳми арзанда доранд. чунин иқдомҳои шоиста дар ҷамоати деҳоти хоҷамумӣ
سرزمین ناحیه نیز راه اندازی شده با جلب تکنیک‌های ضروری соҳавӣ корҳо идома доранд. ما ساکنان دهه گلستان جماعت خودجامعین ناحیه میر سعید علی حمدانی اقدام گرفتیم که یک قطار کارها به انجام رسانیم. از جمله زهبور و زهکشا را توزیع نموده، کوچه‌های بین دهه را نصفش را اسفالت پوش نموده، نصف دیگرش رو سنگفرش نموده، راه ها رو با چراغ‌های روشندهی تامین نموده. اقدام داریم که در آینده باز همین کارها رو زیادتر نموده، سهم خودمون رو در آبادی همین یک گوشه دیار گذاریم. طبق معلومات سال جاری در ناحیه میر سعید علی حمدانی 28 کیلومتر نقشه تازه‌نمایی کانال‌ها و 25 کیلومتر تازه نمودن زهبور و زهکش میباشد. تا امروز نقشه تازه‌نمایی کانال‌ها 89% و زهبور و زهکش 82% اجرا گردیده در این سمت تدبیرهای ضروری جریان دارد. علیم ناصرزاده، علیم میرزا، خورشیدی نادرخان، ناحیه میر سعید علی حمدانی، اخبار. ҳалокати 433 нафар ва захмӣ гардидани садҳо каси дигар дар Судон бар асари ҳамлаи силоҳбадастон. олудашавии ҳаво ба саломатии миллионҳо кӯдак хатар дорад. ҳар рӯз дар пайи олудашавии ҳаво дар Осиёи Шарқӣ ва ҷазираҳои Уқёнуси Ором беш аз 100 кӯдаки то 5 сола мефавтад. шумораи ҳалокшудагон бар асари боришоту обхезии шадид дар штатҳои Кентуки ва Теннессии Штатҳои Муттаҳидаи Америка ба 11 нафар расида, чанд каси дигар захмӣ шуданд. шарҳи бештари хабарҳо аз хориҷи кишвар. давоми як ҳафтаи охир бар асари ҳамлаҳои гурӯҳҳои силоҳбадаст дар минтақаҳои гуногуни Судон 433 нафар сокин ба ҳалокат расида, садҳо каси дигар захмӣ шуда дар беморхонаҳо бистарӣ карда шуданд ки табибон вазъи саломатии чанд тан аз онҳоро вазнин арзёбӣ мекунанд. аз ин рӯ эҳтимол шумораи ҳалокшудагон афзоиш ёбад. тибқи маълумоти мақомдорони маҳаллӣ, ҷангҷӯён дар минтақаҳои гуногуни кишвар бозор ва чанд деҳаро аз яроқи вазнини ҷангӣ ҳадаф қарор доданд. ҳамчунин силоҳбадастон даҳҳо бинои истиқоматию маъмуриро оташ заданд. ҳолати пешомада боиси бесарпаноҳ мондани садҳо нафар гардид. хизматчиёни ҳарбии Судон барои нобуд кардани силоҳбадастон амалиёт роҳандозӣ менамоянд. дар Судон аз моҳи апрели соли 2023 то кунун бар асари нооромиҳои дохилӣ ва ҳамлаҳои гурӯҳҳои силоҳбадаст 29680 нафар ба ҳалокат расида, зиёда аз 15 миллион каси дигар маҷбур шуданд ки манзилҳои истиқоматиашонро тарк намуда овора шаванд. طبق اطلاع نمایندگان صندوق کودکان سازمان ملل متحد در سراسر جهان 242 میلیون کودک بر اثر آفت‌های طبیعی از تحصیل محروم شدند. کارشناسان ابراز می‌دارند که تغییریابی اقلیم اکنون تنها یک مشکل اکولوژی نبوده، بلکه عامل شده است که به صفت تحصیل آینده نسل‌ها مستقیما تاثیر می‌رساند. آفت‌های طبیعی که در نتیجه تغییریابی اقلیم به وجود آمدند، به سیستم معارف ضرر جدی رسانده است. طوفان، آبخیزی، خشکسالی و سوختار جنگل مکتب‌ها را خراب کرده، باعث از تحصیل ماندن کودکان و نورسان می‌گردد. در کشورهای افریقا، آسیای جنوبی و کشورهای جزیره اقیانوس آرام، حادثه‌های شدید آب و هوا اصلاً مسائل تعلیمی را خراب می‌کنند. ماه دکامبر سال گذشته در کشورهای افریقا طوفان شیدو به عمل آمده، زیاده از 330 مکتب و 3 شعبه معارف را خراب کرد. تقریباً 80 میلیون کودک در سال 2024 در سراسر جهان بر اثر گرمی طاقت فرسا از تحصیل باز ماندند. همچنین بیش از 36 میلیون دانشجو در بنگلادش و فیلیپین در ماه اپریل سال گذشته بر اثر گرمی شدید از درسخانه دور مانده بودند. آن وقت در کشورهای مذکور حرارت هوا 42 درجه را تشکیل میداد. طبق معلومات یونیسف امروز تقریباً هر پنجمین کودک در جهان در منطقه‌های به سر میبرند که حرارت هوا نظر به 60 سال پیش 2 مرتبه زیادتر است. نمایندگان یونیسف هشدار میدهند که گرمی طاقت فرسا نه تنها جریان تحصیل را خللدار میکند، بلکه خطر کم غذایی و پنشوی بیماری‌های خطرناک از قبیل ورجه و تبلرزه دنگ که در اقلیم گرم انکشاف می‌یابد باعث می‌گردد. علاوه بر این 43% کودکانی که آفت‌های طبیعی را پس سر نمودند، علاقه سیندروم استرسی پس از آسیب را از سر گذراندند. در یک کانی کارکرد سنگ‌های قیمت‌بهای منطقه کازاخ مثل جمهوری قزاقستان ریزش سنگ‌پاره به عمل آمد. بر اثر حادثه 7 نقب‌کن به هلاکت رسید. کارمندان خدمات داخلدار در رفت کارهای جستجوی نجات‌دهی از داخل کان جسد نقب‌کنان را برآوردند. موافق معلومات پیشکی سبب‌های به عمل آمدن ریزش سنگ‌پاره در رخ دادن ترکش گاز متن ارزیابی می‌گردد.
шумораи ҳалокшудагон бар асари боришоти обхезии шадид дар штатҳои кентуки ва тенниси иёлоти муттаҳидаи амрико ба 11 нафар расида, чанд каси дигар захмӣ шуданд. вобаста ба ин дар штатҳои мазкур ҳолати фавқулодда эълон карда шудааст. кормандони хадамоти дахлдор аз минтақаҳои зери хатари офати табиӣ қарор дошта сокинонро ба ҷойҳои бехавф мекӯчонанд. туғёни об роҳу пулҳои нақлиётгардро хароб карда, хатои интиқоли нерӯи барқро корношоям кард. дар натиҷа ҳазорон нафар аз истифодаи барқ маҳрум монданд. ҳамчунин номусоидии вазъи ҳаво ба фаъолияти роҳи оҳан ва фурудгоҳҳо низ халал ворид намуда, боиси дармондани садҳо мусофир гардид. барои бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ, кормандони хадамоти коммуналӣ фаъолият доранд. мақомдорони маҳаллӣ боришоти шадидро дар 10 соли охир бесобиқа арзёбӣ мекунанд. ҳавошиносон иброз медоранд, ки эҳтимол дар бархе аз минтақаҳои штатҳои мазкур боришот чанд рӯзи дигар идома ёбад. олудашавии ҳаво ба саломатии миллионҳо кӯдак хатар дорад. ҳаррӯз дар пайи олудашавии ҳаво дар осиёи шарқӣ ва ҷазираҳои уқёнуси ором беш аз 100 кӯдаки то 5 сола мефавданд. дар ин бора намояндагони юнисеф хабар медиҳанд, ин созмон ҳушдор медиҳад, ки барои ҳифзи саломатии насли нав чораҳои фаврӣ бояд андешида шавад. бар асоси гузориши ин созмон 500 миллион кӯдак дар минтақаи осиёи шарқӣ ва ҷазираҳои уқёнуси ором дар кишварҳои дорои ҳавои олуда ба сар мебаранд. аксари онҳо дар минтақаҳое зиндагӣ мекунанд, ки дараҷаи хатарноки оксиди нитроген, газе ки аз мошинҳо ва аз саноат хориҷ мешаванд, зиндагӣ мекунанд. як пажӯҳиши юнисеф таъсири харобиоварии ҳавои заҳролудро ба кӯдакон таъкид мекунад, ки тақрибан ҳар 4 фавти кӯдакони то 5 сола дар ҷазираҳои уқёнуси ором ва минтақаи осиёи шарқӣ ба он марбут аст. олудагии ҳаво ҳатто дар кӯдаки батни модар буда зарар расонда хатари таваллуди пеш аз муҳлат ва камвазн шудани кӯдак мегардад. баъдан дар баробари калон шудани кӯдакон ҳолати системаи нафаскашӣ бадтар шуда, боиси ба ҳар гуна бемориҳо аз қабили диққи нафас ва дилу рагҳо мегардад. солҳои 1993-2025 инак 32 соли қадами устувор дар роҳи мукаммалгардонии низомӣ ва ташкили сипари боэътимод. таъсисёби артиши миллӣ ки зодаи даврони истиқлол аст, имрӯз дар фазои сулҳу суботи кишвар бо рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ таҷлил мегардад. мардуми тоҷик дар симои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳомию муҳофизи худро дида рӯ ба бунёдкорию созандагӣ мениҳанд, ки ин ҳама дар маҷмӯъ аз сиёсати дурандешонаи ҳомии миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ибтидо мегирад. ба муносибати рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат чорабиниҳои гуногун доир гардид. хабарнигоронамон гузориш омода карданд. бахшида ба 32-юмин солгарди таъсисёбии рӯзи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки занону бонувони низомии сохторҳои қудратӣ ва ҳифзи ҳуқуқ ҳамоиши сиёсӣ таҳти унвони «Занон сипари боэътимоди ватан» баргузор гардид. дар чорабинии муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти Кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуданд. таъкид гардид, ки сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи мустаҳкам намудани иқтидори мудофиавии мамлакат диққати махсус зоҳир намуда, ба сохтори ташкилию штатӣ, таъминоти моддию техникӣ ва пуррагардонии сафи артиш бо мутахассисони касбӣ таваҷҷӯҳи беандоза равона менамояд. зеро амнияти давлату миллат, ҳаёти осоиштагии ҷомеа ва пешрафти тамоми соҳаҳои иқтисодию иҷтимоиёт, тартиботи ҳуқуқӣ, таъмини волояти қонун, пешгирию мубориза бар зидди ҷинояткорӣ, пеш аз ҳама ба тинҷию оромӣ ва мустаҳкамии марзу буми кишвар вобаста аст. Тоҷикистон аз кишварҳоест, ки бо фарзандони далеру ғаюр, ватандору ватанпарвари худ баҳри ҳифзи хоки муқаддаси сарзаминаш истодагарӣ карда метавонад. баён гардид, ки бо унвони шуҷоъу матиниродаи тоҷик низ рисолати сулҳпарварӣ, озодихоҳӣ, ватандорӣ ва ватанпарастиро баробари мардум бар дӯш гирифта, дар эъмори давлатдорӣ, ҳифзи истиқлоли давлатӣ, таъмини суботу осудагии кишвар ва мардум нақши калидии худро доро ҳастанд. имрӯз занону бонувони тоҷик ба ватан содиқонаву софдилона баробари мардон шуҷоатмандона хизмат намуда, сол то сол теъдоди онҳо дар сохторҳои қудратию низомӣ зиёд гардида истодааст. дар ҳайати шахсии хизматчиёни ҳарбӣ ва хизматчиёни ғайринизомии вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият доштани 1162 нафар зан худ шаҳодати ғамхориҳо ва дастгириҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат буда, занону бонувон бо сарбаландӣ ба халқу ватан хизмат намуда истоданд.
دادند. миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам ки мо ҷавонон бо унвон занои шуҷоъу далери ватанро ҳамеша дастгирӣ менамояд. боиси ифтихор ва хушнудӣ аст ки дар тамоми кору фаъолияти хизмати давлатӣ ҳарбӣ мо занон бо унвон кор ва фаъолият дорем. месазад бо ифтихор гуфт ки ватан як маконе ҳаст ки шахс ба он ба дунё меояд, ба камол мерасад. пеш аз ҳама мо шукрона аз он мекунем ки чунин ватани соҳиби истиқлол дорем. иброз гардид ки артиши миллӣ дар натиҷаи тадбирҳои дурандешона ва бунёдкоронаи ҳукумати мамлакат имрӯз бо мутахассисони дорои донишу малакаи баланди касбӣ ва техникаву таҷҳизоти муосир таъмин гардида ба артиши тавоно ва дорои ҷузъи таомҳои замонавӣ табдил ёфтааст. таъкид гардид ки ватанро дӯст доштан, аз он ифтихор кардан, барои ҳимояи он омода будан, ба қадри сулҳу субот, осудагию ваҳдат ва истиқлолият расидан, шукронаи соҳибватанию соҳибдавлатиро ба ҷо овардан аз ҷумлаи арзишҳое мебошанд ки ҷавонони мо онро ба хубӣ дарк карда дастури зиндагии ҳаррӯзаи худ қарор доданд. дар раванди чорабинӣ ба хотири ҳавасмандгардонӣ ба як гурӯҳ занон ва бонувоне ки дар сохторҳои қудратӣ фаъолияти назаррас доранд сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим намуданд. барномаи рангини фарҳангӣ бо суруду таронаҳои ватандӯстона анҷомбахши чорабинӣ гардид. бо иқдоми мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе ҷиҳати истиқбол аз ҷашни 32-солагии таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар қисми ҳарбии 0122 қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон ҷамъомади тантанавӣ бо шукӯҳу шаомати хоса баргузор гардид ки ин тадбири нек бо мақсади арҷгузорӣ ба заҳматҳои шабонарӯзии афсарону аскарони қисми низомӣ ва таҳким бахшидани робитаи зичи байни хонаводаҳо ва қувваҳои низомиро дар бар мегирад. дар чорабинии мазкур масъулини кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри душанбе, кормандони бахши кор бо занон, ҷавонон, маориф, фаъолзанон ва модарони ҳомиёни ватан иштирок ва суханронӣ намуда аз фаъолият ва хизматҳои онҳо дар таъмини амният ва оромии кишвар миннатдории самимии хешро изҳор намуданд. зимни вохӯрӣ аз ҷониби масъулин аз дастгириҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон нисбат ба афсарону сарбозон ёдоварӣ гардида таъкид карда шуд ки сол то сол сафи ҷавонон ба хизмати модар ватан зиёд шуда истодааст ки ҳамаи ин аз натиҷаи дастгириҳои ҳукумати мамлакат гувоҳӣ медиҳад. сипас дар вазъияти тантанавӣ ба як қатор афсарону аскарони шуҷои ватан барои нишон додани ҷасорату мардонагӣ дар ҳифзи марзу буми кишвар сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. дар фарҷоми чорабинӣ суҳбати модарон бо фарзандони далеру ғаюр гирди хони пурнозу неъмат ва зери навои суруду таронаҳои ҷаззоб ки баҳри хотири эшон доир гардида буд, бо шукргузорӣ аз сиёсати имрӯзаи давлату ҳукумати кишвар, хосатан пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар фазои амну осоишта ифтихор мекарданд ки тамоми шароиту имкониятҳо баҳри фарзандонашон дар қисмҳои низомӣ фароҳам оварда шудааст. қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон бузургтарин дастоварди замони соҳибистиқлолии мамлакат ба шумор рафта омили асосии нигоҳдории давлатдории миллӣ маҳсуб меёбад. артиши миллӣ ҳамчун сипари боэътимоди давлат эътироф мегардад. ин нукта зимни баргузории чорабиние ки дар донишгоҳи давлатии бохтар ба номи носири хусрав ба муносибати таҷлили рӯзи қувваҳои мусаллаҳ доир шуд зикр гардид. дар чорабинӣ масъулин ва аҳли раёсати донишгоҳ иштирок намуда ҷамъомадагонро ба ин рӯз самимона табрик намуданд. иброз гардид ки воқеан ҳам қувваҳои мусаллаҳи мамлакат дар давраи ниҳоят ҳассос арзи вуҷуд намуда дар муддати начандон дароз аз санҷишҳои ҷиддӣ гузашта такомул ва обутоб ёфт. ҳоло қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон нерӯи тавоно ва муҷаҳҳаз амнияти давлат ва осоиши онро таъмин менамояд. аз саҳифаҳои таърих аён аст ки 32 сол пеш маҳз бо талош ва ҷонисориҳои фарзанди фарзонаи миллати тоҷик муҳтарам эмомалӣ раҳмон қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар вазъияти ниҳоят душвор ва тақдирсоз таъсис дода шуд. воқеан ҳам марзу буми мамлакат
бар уҳдаи сарбозони далер ва шуҷои ватан мебошад. хушбахтона фарзандони меҳандӯсти давлат ва сарбозони далери қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ин масъулият ва вазифаро сарбаландона иҷро менамоянд. ин нишонаи нерӯи бузург, тарбияи касбиву маҳорати баланди афсарон ва аскарони артиши миллӣ мебошад. дар қисмати дигар аз ҷониби донишҷӯёни донишгоҳи давлатии бохтар ба номи Носиру Хусрав машқҳои ҳарбӣ пешкаши иштирокдорон карда шуд. яке аз самт ва соҳаҳое ки воқеан ҳам баъд аз ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ дар як ҳолати рушд ва инкишофи бесобиқаи худ қарор дорад, ин сохтори низомии кишвар ба ҳисоб меравад. имрӯз дар донишгоҳи давлатӣ Бухтар ба номи Носири Хусрав дар партави рӯзи артиши миллӣ чорабинии бошукӯҳе баргузор гардид ва баргузор гардани чорабинии бошукӯҳ дар донишгоҳи давлатӣ Бухтар ба номи Носири Хусрав гувоҳӣ аз он аст ки дар воқеъ имрӯз ҷавононе ки дар ин боргоҳи илму маърифат тарбия меёбанд, дар воқеъ яке аз самт ва соҳаҳои тарбияи ин ҷавонон, ин тарбия намудани онҳо барои муҳофизати ватани азизамон аст. сипас дар толори фарҳангӣ бо иштироки масъулин як қатор устодону омӯзгорон бо сипосномаву ифтихорномаҳо қадрдонӣ карда шуданд. дар фарҷоми чорабинии идона аз ҷониби дастаи ҳунарии леваканти донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав суруду таронаҳо ки саршор аз васфи ватандорӣ буд пешкаши ҳозирин гардонида шуд. тантанаҳои ҷашнӣ ба муносибати 32-умин солгарди рӯзи таъсисёбии артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо ташкилу баргузории силсила чорабиниҳо идома дорад. дар ноҳияи Восе низ ба ин муносибат чорабинии хушу хотирмон сурат гирифт ки дар он намояндагии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, кормандони касбу кори гуногун ва омӯзгорону муҳассилини муассисаҳои таълимии ноҳия иштироки фаъол намуданд. аснои ҷамъомади тантанавӣ баромадкунандагон афсарону сарбозонро ба ин муносибат таҳният гуфта афзуданд ки яке аз рукнҳои муҳимтарини давлатдорӣ ва сипари боэътимоди ҳар як давлати соҳиби истиқлол қувваҳои мусаллаҳи он мебошад. артиш василаи бузурги мудофиавӣ буда ҳеҷ як давлат наметавонад бидуни он истиқлолияти комили худро таъмин намояд. пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаи имкониятҳои мавҷударо ба хотири фароҳам овардани шароити муосир дар қувваҳои мусаллаҳ равона карда, айни замон мушкилоти марбут ба шорид ва таъминоти моддии сохторҳои низомӣ бартараф гардида дар доираи ҳадафҳои созандагию бунёдкории сохтмон ва аз навсозии инфраструктураи қисмҳои низомӣ вусъат ёфта истодааст. дар ин росто ҳамзамон даври ноҳиявии озмуни ҳарбӣ варзишии ватанпарвар баргузор гардид. озмун бо мақсади баландбардоштани тарбияи ҳарбӣ ватандӯстии ҷавонону наврасон, тарғибу ташвиқи дӯстию рафоқат байни онҳо, тарбияи рӯҳию маънавӣ, тарғиби тарзи ҳаёти солим, инкишофи ҷисмонӣ ва рушду ташаккули хислатҳои ватандӯстию ватанпарастии наврасону ҷавонон, ошкору муайян намудани мавқеи фаъоли шахсӣ ҳамчун нерӯи тавонои боэътимод ва ҳомии марзу буми сарзамини аҷдодӣ равона шудааст. иштирокдорон тибқи низомномаи озмун аз рӯи шартҳои гуногун аз ҷумла сафороӣ, додани саломи ҳарбӣ ва дигар машқҳои ҳарбӣ байни ҳам сабқат карданд. баргузории чунин озмунҳо ки моҳияти ватанпарастию ватандӯстӣ доранд, дар шароити феълӣ муҳиму саривақтӣ арзёбӣ карда шуд. чунин озмунҳо барои омода намудани ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон нақши бағоят муассир доранд. ҳамин тавр бо гирифтани холҳои зиёд дастаи хонандагони фаъол ба гирифтани ҷойҳои намоён ва ифтихорномаҳо сарфароз гардиданд. идомаи ахбор. имрӯз дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 24 ва рақами 30 ноҳияи Фирдавсӣ вохӯрии номзадҳо аз ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ба вакилии маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, маҷлисҳои маҳаллӣ, вакилони халқи шаҳри Душанбе ва ноҳияи Фирдавсӣ бо интихобкунандагон доир шуд. дар вохӯрии масъулини кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ номзад ба вакилии маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, номзад ба вакилии маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе аз ҳавзаи интихоботии 59, номзад ба вакилии маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Фирдавсӣ иштирок намуданд. шахсонӣ бо эътимоди номзадҳо ҳадафу моҳияти барномаи пеш аз интихоботи номзадҳоро ба интихобкунандагон муаррифӣ карданд. дар идома муҳимияти маъракаи интихобот ва нақши он дар рушди давлатдории миллӣ, дастоварду пешравиҳои иқтисодиву иҷтимоӣ шарҳ дода шуд. таъкид гардид ки истиқлоли давлатӣ ҳамчун заминаи муҳими ташаккули давлатдории мустақил барои Тоҷикистон марҳилаи навро боз намуд. дар ин замина интихоби роҳи демократии рушд тақозо мекунад ки дар ташаккули ҳокимияти сиёсӣ иродаи мардум
ба инобат гирифта шавад. бо ин мақсад бунёди низоми нави сиёсӣ ва дар заминаи он таъсиси ниҳоди интихобот чун механизми татбиқи муносибатҳои демократӣ амалӣ гардед. аз шаҳрвандон даъват ба амал оварда шуд ки санаи 2 марти соли ҷорӣ дар интихоботи навбатии маҷлиси олӣ ва маҷлисҳои маҳаллӣ вакилони халқ фаъолона иштирок намуда бо додани рай ба номзадҳои арзанда дар рушду пешрафти Тоҷикистон саҳми бештар гузоранд. дар кохи суғдиёни шаҳри Хуҷанд вохӯрии номзадҳо ба вакилони маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон бо интихобкунандагон доир гардид. Номзадҳо ба вакилӣ аз Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, Ҳизби Ислоҳоти иқтисодӣ, Ҳизби Аграрии Тоҷикистон, Ҳизби Демократии Тоҷикистон ва Ҳизби Коммунистии Тоҷикистон ба интихобкунандагон аз шаҳри Хуҷанд доир ба барномаи пеш аз интихоботӣ маълумот доданд. ҳамчунин вобаста ба нақшаҳо пешбурди соҳаи таълим, навовариҳо, ба роҳ мондани кишту парвариши маҳсулот бо усулҳои нав ва зиёд кардани ҳаҷми маҳсулоти кишоварзӣ, таъсиси корхонаҳои нави истеҳсолӣ бо технологияҳои нав, баланд бардоштани ҳисси худшиносии миллӣ, дастгирии ҷавонон ва дигар ҳадафҳо ки ба рушди соҳаҳои муҳим нигаронида шуданд ибрози назар карда шуд. дар идомаи ташвиқҳои пеш аз интихоботии номзадҳо дар ҳавзаи якмандатаи интихоботии Ҷалолиддини Балхиси оид ба интихоботи вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Дӯстӣ вохӯрии номзадҳо бо интихобкунандагон аз ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳия доир гардид. иброз шуд ки бо мақсади дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор гардидани интихоботи навбатии нави вакилон ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллӣ вакилони халқ корҳои омодагӣ, тарғиботӣ ва фаҳмондадиҳӣ ва тартиб додани рӯйхати овоздиҳандагон дар ҳама ҳавзаву участкаҳои интихоботӣ мутобиқи талабот ва ҷавобгӯи меъёрҳои байналмилалӣ идома дорад. тибқи иттилоъ дар ҳудуди ноҳияи Дӯстӣ 2 ҳавзаи интихоботии вилоятӣ, 38 ҳавзаи интихоботии ноҳиявӣ ва 35 участкаи интихоботӣ мавҷуд мебошад. дар вохӯрӣ барномаҳои пеш аз интихоботии вакилон низ баргузор шуд. дар ноҳияи айнӣ бо мақсади дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор намудани интихоботи даъвати нави вакилон ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ омодагиҳо дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шудааст. гузориши Далери Бозор ва Фарҳоди Раҳмат. интихобот маъракаи муҳими сиёсӣ буда ташкилу баргузор кардани он аз сатҳи омодагӣ ва ташкилӣ вобастагии олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шуда имрӯзҳо 63 участкаи интихоботӣ барои қабули интихобкунандагон омода мебошанд. дар давраи баргузории интихоботи дар пешистода вакилони маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, маҷлисҳои вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва ҷамоатҳои деҳот дар ҳавзаи якмандатии айнӣ 22 корҳои омодагӣ ба таври дуруст ба роҳ монда шудааст. ҳудуди ҳавзаи якмандатии айнӣ 22 ноҳияҳои айнӣ, кӯҳистони Масҷо ва 3 ҷамоати шаҳри Панҷакамиро дар бар мегирад. шумораи умумии интихобкунандагон дар ин ҳавза 108022 нафарро ташкил медиҳанд. дар асоси нақши чорабиниҳои ташкилнамудии Комиссияи марказии интихобот ва райдурсии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳавзаи интихоботии айнӣ 22 дар ҳавзаи интихоботии айнӣ 22 4 нафар вакилон номзадҳо ба вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шуданд. шумораи умумии интихобкунандагон дар ҳавзаи якмандатии интихобот оид ба интихоботи вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон айни 22 108022 нафарро ташкил медиҳад ва мувофиқи тартиби муқаррар гардида дар ҳамаи участкаҳои интихоботӣ шароити зарурӣ аз қабили хонаи модару кӯдак, қуттиҳои овоздиҳӣ ва қуттиҳои сайёр, хоначаҳо барои ба таври махфӣ овоздиҳӣ ва дигар шароити лозима муҳайё буда бо интихобкунандагон корҳои тарғиботӣ идома дорад. айни замон дар ҳудуди ҳавза вохӯрии мулоқотҳои номзадҳо ба вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон бо маром идома дорад. корҳои ташвиқотӣ дар ҳамаи сатҳҳо ба роҳ монда шудааст. ҳамаи 131 участкаҳои интихоботие ки дар ҳудуди ҳавза ташкил карда шуданд ба таври бояд шояд омода буда ҳуҷҷатҳои зарурӣ таҳия гардида
با انتخاب کنندگان کارهای فرماندهی ادامه دارد. همچنین با مقصد هرچی بیشتر آگاهی پیدا نمودن شهروندان و همین گونه اشتراک فعالانه آنها در این معرکه مهم سیاسی در جایهای ضروری خصوصا نزد تشکیلات و مؤسسه‌ها شعار و آویزه ها نصب گردیدند. دلیری بازار، فرهاد رحمت، ناحیه عینی اخبار. در ناحیه تاجیک‌آباد واخوری نامزدها با وکیلی مجلس نمایندگان مجلس عالی و وکیلان خودپیشبر از حوزه انتخاباتی یک مندتی رشت 12 با ساکنان ناحیه تاجیک‌آباد دایر گردید. خبرنگاران ما در این خصوص گزارش می‌دهند. برای در سطح بلند گذراندن انتخابات دعوت نوی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس‌های محلی وکیلان خلق در ناحیه لشت تدبیرهای ضروری راه اندازی می‌گردد. اچسکه‌ها و حوزه‌های انتخاباتی که در جماعت‌های دهات ناحیه موجودند شرایط مساعد برای انتخاب کنندگان فراهم آورده شده است. انتخابات معرکه مهم سیاسی به حساب رفته در ناحیه لشت 40 حوزه انتخاباتی و 53 اچسک انتخاباتی تشکیل کرده شده است که امروز در اساس طلبات‌های کنستیتوسیونی انتخابات که در تمام حدود ناحیه لشت کارهای ترغیباتی و تشویقاتی با مردم ادامه دارد. تمام اچسک‌های انتخاباتی که با شعار و آویزه‌ها با لوحه‌های اطلاعاتی پورا تامین کرده شده است. ما کمیسیای ناحیوی انتخابات با باوری کامل گفته می توانیم که این معرکه مهم سیاسی که سنه 2 مارس سال 2025 برگزار می گردد در یک روحیه بلند تشکیل کرده این چاره‌بینی ادانه را با شکر و شهامت خاصه برگزار نماییم. در همه اچسک‌های انتخاباتی شرایط مناسب فراهم آورده شده همچنین در مرکز شهرک دهه و جماعت‌ها و کنار راه‌های محلی شعار و آویزه‌ها و ورقه‌های اطلاعاتی نصب کرده شده‌اند. دورخط انتخاب کنندگان آماده می باشد. غیر از این حجره انتخابات همه طرفه آماده می باشد و تشویق و تبلیغات همه جانبه رفته ایستاده است از طرف کمیسیه و اعضایان آن. غیر از این در قوطی‌های آوازدهی برای وکیلان خلق ناحیه همه طرفه رویخطها و تشویق و تقریبات و آویزه ها ثبت کرده شده است. ما تصمیم گرفتیم که در تمام محله های حدود جماعت شهرکی مرکز ناحیه لشت باخری ها با مردم گذرانیم. برای در سطح بلند تشکیل و گذراندن این چاره‌بینی مهم سیاسی در ناحیه 51 اچسک و 40 حوزه تشکیل کرده شده است. تا امروز 53 عدد اچسک‌های انتخاباتی که در حدود ناحیه تأسیس داشتند برای تشکیل نمودن حوزه‌های آوازی با متاح‌ها و قطعه‌های آوازی تامین گردد. در ناحیه رفت آمادگی با انتخابات در پیش شده با مرام ادامه دارد. دایر به اشتراک و آوازدهی در ناحیه 24000 نفر انتخاب کننده به قید گرفته شده. تا امروز برای سر وقت آمدن نمودن حجت‌های انتخاباتی به اتمام رسیدن معرکه برای خودگیری انتخاب کنندگان دسترس نمودن خبرنامه‌ها مواد عاید به ترتیب اشتراک در این معرکه سیاسی در حوزه و اچسکه‌ها تدبیرهای ضروری انجام داده شده است. امروز در تئاتر دولتی اکادمی دراماوی به نام ابوالقاسم لاهوتی شهر دوشنبه مراسم هوسمندسازی اشتراکیان آزمون و فستیوال‌های بین المللی گروه‌های هنری و مؤسسه‌هایی که دوام سال 2024 فعالیت پرثمر داشتند برگزار گردید. گزارش زین الله سلام‌الدین. در مراسم جایزه‌سپاری به غالبان آزمون جمهوریوی معلم سال نمایندگان وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و اهل فرهنگ و هنر مملکت اشتراک نمودند. ابراز گردید که احیای ارزش‌های ملی و حفظ و ترغیب یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی برای بلند برداشتن روحیه وطن‌دوستی و خودآگاهی و خویشتن‌شناسی مردم خصوصا نورسان و جوانان بسیار مهم میباشد. فرهنگ ملی یک رکن دولت ملی به حساب رفته وسیله اساسی معرفی دولت و ملت در سطح بین المللی به حساب می رود. با تاکید مسئولین هدف از برگزاری آزمون جمهوریوی معلم سال بلند برداشتن مقام تحصیلات کسبی در شرایط امروزه و نشان دادن افضلیت آن در پیشرفت جامعه می باشد. اینچنین برای دریافت آموزگاران با استعداد زمینه مساعد فراهم می آورد.
дар чорабинӣ ғолибони озмуни муаллими сол ки байни муассисаҳои таълимии соҳаи фарҳанг дар соли 2024 эълон гардида буд муайян гардида ғолибон бо диплом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. ба хотири дастгирӣ намудани омӯзгорони варзидаи соҳаи фарҳангу санъат имрӯз дар соли 2024 ҳудуди 2 моҳ озмуни муаллими сол баргузор гардид. Озмун аз се номинатсия иборат буд ва дар ин ҷо бевосита ҳамон муассисаҳои таълиме ки ба зинаҳо ҷудо мешуданд, яъне зинаи таҳсилоти миёна, миёнаи касбӣ ва олии касбӣ бо ҳам рақобат карданд ва дар маҷмӯъ дар озмуни мазкур зиёда аз 67 нафар омӯзгорон фаъолона иштирок карданд ва донишу сайқали худро нишон доданд ва беҳтаринҳои онҳо 9 нафар ки қадрдонӣ шуданд. дар идомаи ҳавасмандсозии иштирокчиёни озмуну фестивалҳои байналмилалӣ ҳунарпешагон, гурӯҳҳои ҳунарӣ, кормандони дастгоҳи марказӣ, муассисаҳои тобеъ ки дар давоми соли 2024 фаъолияти пурсамар доштанд, инчунин вазорату идораҳое ки барои рушди соҳаи фарҳанг саҳм гузоштанд бо диплом, сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд. дар қисмати охири чорабинӣ баҳри болидаруҳии иштирокчиён барномаи рангини фарҳангӣ фароғатӣ пешкаш гардонида шуд ки тараннумгари ватан сулҳу суботи сартосариро ифода мекард. бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол ва рушди варзиши намуди футбол инчунин тарғиби тарзи ҳаёти солим дар шаҳри ваҳдат байни кормандони ташкилоту муассисаҳо мусобиқа оид ба футболи хурд баргузор гардид. гузориши Комрон Одиназода дар ин хусус. бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол байни кормандони ташкилоту муассисаҳои шаҳри ваҳдат мусобиқа оид ба футболи хурд доир шуд. дар маросими ҷамъбасти мусобиқаи мазкур доир ба ташаббуси ҷаҳонии созанда ва саривақтии президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ, президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷиҳати эълон намудани 25 май чун рӯзи ҷаҳонии футбол ва қабули он аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид андешаҳояшонро баён намуданд. қайд гардид ки футбол маҳбубтарин намуди варзиш байни сокинони ҷаҳон хосан мардуми Тоҷикистон буда дар таҳкими сулҳу собот ва дӯстию ҳамгироии халқу миллатҳои дунё мусоидат менамояд. ҳамчунин футбол дар ташаккули тарзи ҳаёти солим нақши муҳим дорад. дар мусобиқаи футболи хурд байни кормандони ташкилоту муассисаҳои шаҳри ваҳдат 16 даста иштирок намуда маҳорату малакаи футболбозии худро нишон доданд. ин намуди варзиш байни сокинони мамлакат нисбат ба дигар намудҳои варзиш маҳбубияти бештар дорад. футболи тоҷик бо андешидани тадбирҳои амалӣ ва ояндагирона аз ҷониби президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар 10 соли охир ба гунаи бесобиқа рушд намуд. тими миллии кишвар ва дастаҳои футболи мамлакат дар мусобиқаҳои бонуфуз иштирок карда футболи тоҷикро ба таври шоиста муаррифӣ намуданд. дар ҷанбасти чорабинӣ ғолибони ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ шуданд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи ахбор ба анҷом мерасад. хайр, саломат бошед.